Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Murakoze. Thank you. Turi kwiga ku mutwe w'ijambo uvuga ngo gutunga umutima nk'uwa Yesu. We are studying on the topic of having the heart of Jesus. Amagambo n'amagambo meza cyane. These are sweet words Twatangiye kuganira ku vejo. that we started discussing from yesterday. Dusoma muri Abafilipi 2 kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 11. Read in Philippians 2 from verse 3 to 11. Ndashaka kugira ngo ubishoboye agira umuntu udusomera mu Kinyarwanda. I'd like to have someone reading it in Kinyarwanda. Ari wadufasha mu Kinyarwanda. Nawe hari? Abafilipi 2 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 11. Some mu izina rya Yesu. Abafilipi 2 umurongo wa 3 kugeza kwa 11. Nimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Umurongo wa 4, umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Amen. Kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. Umurongo wa 11, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Amen. Anga tumaze kubona ko ijambo ry'Imana ritwereka neza ko ukuntu Kristo yavuye mu ijuru yambura ubumana. The Bible tells us how Christ removed the deity and came down on earth Araza abaho nk'umuntu. and lived like a human being. Hanyuma arapfa. And then he died. Hanyuma mbere yo kutubwira ayo magambo baratubwira ngo tugire wa mutima nk'uwa Yesu. And before they mentioned this, we are urged to have the heart that resembles Christ. Wa mutima wo kwiyambura. A heart that removes the glory. Umutima ubasha kwiyambura icyubahiro cyose. A heart that removes the glory. Umutima wiyambura. A heart that lets go. Mbere yuko tuvuga ku mutima wiyambura, Before speaking of a heart that is, ejo twavuze kuri kamere y'umutima. we spoke about the nature of the heart. Tuvuga ukuntu Imana yaremye umuntu, We spoke about how God created the human being. iramubumba, He shaped him, ariko umuntu nta gaciro yari afite. and the human did not have any value. Imana irangije imuhumekera umwuka wayo. And then God breathed his breath in the nostrils. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo aba umuntu muzima. And the Bible says that we then became human being. Bisobanura yuko agaciro k'umuntu ni Imana muri we. Or meaning that the value of a human being is God in him. Biranagaragara kuko Imana yamubwiye ngo igihe uzarya kurya mbuto ya cya giti nakubujije. And it's visible because God said that when you eat from the tree that I forbid you, uzapfa. you will die. Mu yandi magambo, In other words, gupfa kwawe your death
ntago yavugaga uyu mubiri He was not speaking about this body. kubera yuko Adamu amaze gucumura Because after the sin of Adam, yakomeje kubaho muri iyi si Adam continued to live in the body. ariko yari amaze gupfa But he was dead. kandi ikintu gipfuye And something that is dead nta gaciro kigira. has no value. Again bisobanura ngo Which means agaciro k'umuntu the value of the human being ni Imana muri we. is God in him. Iyo Imana itari muri wowe When God is no longer in you, nta gaciro uba ufite there's no value you have. nubwo tukubona ugenda Even if we see you ariko nta moving, gaciro uba ufite but you have no value. kubera yuko agaciro kawe Because your value ni Imana. is God. Ibi bintu turabivuga ngo We said that umuntu ku giti cye you in yourself, nta gaciro bwite agira, you have no value by yourself. nta gaciro bwite umuntu agira. There is no value the human being has by himself. Agaciro k'umuntu The value of a human being ni Imana muri we, is God in him. niko gaciro. That's the value. Yesu ashimwe. Amen. Ejo twabivuzeho bihagije, We spoke about it at length yesterday, ariko ndashaka kugira ngo tubivuge mu rundi ruhande. but I want to show you another side of the coin. Ndashaka kugira ngo dusome muri Itangiriro 3 We read in Genesis 3 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. from verse 1 to 12. Tuwasome, musomyi wacu adufashe. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubujije iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ari icy'igikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, arasoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Amen. Amen. Yesu ashimwe. Ahangaha turabona ya nkuru ya Adamu na Eva kandi This is the story of Adam and Eve. Satani arabashuka The devil lied to them, atuma barya ku kiriya giti Imana yari yababujije, and they ate from the fruit from the tree that God kandi Imana forbid yari them. yababwiye ngo nimurya hariya muzapfa. And God told them, if you eat from that fruit, you shall die. Kiriya giti ukuntu twakivuze ejo, The way we described that tree yesterday, twavuze yuko kiriya giti hari ibiti bibiri muri Edeni. we spoke about two different trees in Eden. Igiti cy'ubugingo, The tree of life, mvuge ko ari kiriya, take that one as an example, kiriya giti kikaba igiti cyo kumenya ikibi n'icyiza. and the tree of knowledge of good and evil. Ariko harimo n'ibindi biti bisanzwe abantu baryaho. And there were other trees that people could eat from, Ibi biti byose baryagaho kugira ngo batunge imibiri yabo. and they could get fruits for their bodies there. Ariko ibi biti bibiri But these two trees, byari bitandukanye. they were different. Ntabwo byari ibiti byo gutunga imibiri yabo, They were not for the body. ahubwo biriya biti These two trees byasobanuraga meant uburyo bubiri bwo kubaho.
two different ways of life, uburyo bubiri bwo gutunga ubugingo. or a way of feeding your soul. Ugashobora kurya ku giti cy'ubuzima cyangwa cy'ubugingo, You can eat from the tree of life, aho Imana where God ikubera ubugingo. is your life. Ubugingo bwawe Your entire being, bugahazwa n'Imana. your soul is filled by God. Ubugingo bwawe Your soul bukagaburirwa n'Imana. is fed by God, Ukabeshwaho and you live n'Imana. by God, Imana ikakubera ubuzima. and God becomes your life. Cyangwa se Or wowe ubwawe you yourself, ukibeshaho, you live by yourself. ukafunguka ku myuka yose, You open to all the spirits. ukamenya kuzijera, You know how to manage the spirits. ukamenya kujera imyuka, You know how to manage spirits. ukamenya kugenga ubuzima You bwawe, lead your life. ukaba Imana yawe. You be your God. Kwibeshaho Living by yourself, ni hano, this is the place. cyangwa ukabeshwaho n'Imana. Or living through Imana God, igakutwikira, and God covers you, Imana ikakubera and ubuzima. God becomes your life. Satani ashuka Eva. The devil lied to Eva, Eva nawe abwira umugabo we, and Eva told her husband, bararya. and they ate from that fruit. Bamaze kurya, After eating from that amaso fruit, yabo their arafunguka, eyes were opened, bamenya yuko bambaye ubusa, and they knew they were naked. bamenya yuko bambaye They ubusa. realized they were naked. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. Kubera iki bamenye ko bambaye Why ubusa? did they know they were naked? Imana yigijeyo. Because God was pushed away. Kubera iki? Why? Kuko iyo we wiyemeje When you decide kwibeshaho, to live by yourself, automatiquement automatically uba wanga yuko Imana ikubeshaho. you deny that God may live, may help Imana you. yigirayo. And then God moved away. Iyo Imana yigizeyo, And when God moved bahita away, bamenya yuko nta kandi gaciro bafite. they realized they have no Kuko value. Imana Because through niyo yari God, gaciro kabo. God was their value. Imana God niyo yari gaciro kabo. was their value. Bamaze kuva ku Mana, When they moved away from bahita God, babona yuko bambaye ubusa. they realized they were naked. Byongera gusobanura yuko Which means iyo udafite Imana muri wowe, when you don't have God nta in gaciro you, uba ufite, you have no value. nta mumaro, You have no nta value. zindi mbaraga. There's no power. Ugenda gutya You live, ariko uri kuzimira, but you are just quenching. uri kuzimira. You are getting lost. Ni nk'imodoka It's like a iri car kugenda, that is moving. esansi igashiramo, There's no fuel. mubona iri kugenda You see it moving kubera speed yari ifite, because of the speed it had ariko before. But in nta reality, zindi mbaraga ziri it has gukoreramo. no more energy to continue. Akanya gatoya In few iriya minutes, modoka izahagarara. that car will stop. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kuki Adamu yabonye yuko yambaye ubusa? Why did Adam realize he was naked? Imana iraza God came iramubwira, and asked him, Adamu Adam, uri he? where are you? Adamu Adam, uri he? where are you? Umugabo amaze kubona yuko yambaye ubusa, When the man realized he was naked, aragenda ku biti, he took some leaves, afata amababi, he took some leaves of the tree, aragenda akagenda yishiraho, and then he created a dress kubera ko yabonye ko yambaye ubusa. because he realized he was naked. Amaze kubikora, When he did that, Imana iraza. God came. Imana avuga ngo Adamu uri he? Where are you, Adam? Abwira Imana, And he told God, Mana ndihishe God, I'm hiding kubera yuko because namenye ko nambaye ubusa. I've realized I'm naked. None se dusome neza, And let's read. ntiyari yamaze kwikorera uducocero? But didn't he made some clothes for himself? Ntiyari yamaze kubyambara? He was already dressed. Ariko kuki yongeye kwihisha But akavuga ngo still, he was hiding. Why was he hiding? namenye ko nambaye ubusa? I realized I'm naked. Ubusa yari yambaye The nakedness he had, yasanze he realized ni ubusa bw'umutima. is a nakedness in his heart. Yagerageje guhisha ubusa bw'umutima He tried to cover his body n'ibintu. with things. Ibintu These things ntabwo byahisha could not ubusa hide bw'umutima. the nakedness of the heart. Ntibishoboka. It's impossible. Ntibishoboka, It's impossible. ntibishoboka. It's Niyo impossible. mpamvu ejo twavuze That's why yesterday we said ari abantu there are people bashaka agaciro who want value mu mafaranga. in money. Amafaranga Money ntashobora gutwikira umutima wawe, can't cover your heart. ntibishoboka. It's Hari impossible. abantu bashaka There are people who look agaciro for kabo value mu bwiza. in the beauty. Ubwiza The beauty ntibushobora cannot guhisha umutima wawe, cover your heart butwikire. or cover it. Ntibishoboka. It's impossible. Ikindi kintu tuvuga kumenyekana Or to be known, to be famous. ntabwo bishobora guhisha It can't hide ubusa
your nakedness bw'umutima. in the heart. Ikintu kitwikira umutima What will cover ni your kimwe heart? gusa, Only one ni thing. Imana, It's God. nta kindi. Nothing else. Iyo ufite Imana muri wowe When you have God in you, uratuza, you are at peace. uratuza, You are at peace, ukumva urujujwe, knowing that you are ukumva full, urahaze you are satisfied, kandi nta kintu ufite, and there's nothing you have. ukumva ufite You umunezero have joy, nta kintu and baguhaye, there's nothing you kuko receive. Imana Because God niyo ihaza imitima is the one who yacu. satisfies our Imana hearts. God niyo bayibwiye ngo is the one who said, iki giti keep nicyo this up, tugomba kuriraho, keep this ari cyo tree. kimenyetso That's the cyo sign kubeshwaho n'Imana. of being fed and led by God. Ariko But igihe cyose at any moment, agaciro kawe, when your value, umutima wawe when your heart, uwushakira you look mu for mirimo y'amaboko yawe, in the action of your hands, uzabyitwikiriza, you will be covered ariko by usanga it, ucyambaye but you'll ubusa, still find yourself ugasanga naked. wapi, And you see, ntunyurwa, you're not satisfied. ntunyurwa, You can't be satisfied. ntunyurwa. You're not satisfied. Ikibazo ni ikihe ndi Where's kuvuga the uyu munsi? problem? Nuko It is that abantu people, kugeza n'ubu up to today, they baracyashakisha are still looking for gutwikira imitima to yabo cover their hearts biciye mu mirimo y'amaboko yabo, through their own activities, bikabananira, and they fail, bikavuna imitima and yabo, it breaks them. bakavunika mu mitima yabo, They are tired kuko and broken in their hearts barashakisha because they're looking for gutwikira to cover ubuzima bwabo their lives n'imirimo y'amaboko yabo, with action of their own ubugingo hands. bwabo Their soul bukagerageza, tries. bakagerageza, They try. They bakagerageza. try. Niyo mpamvu That's why abantu bagira intonganya, People are fighting. abantu People, barashaka they amafaranga want money bayashakira and they want kugira it, ngo batwikire and they want to cover ubusa bwabo, their nakedness. bakagerageza kurinda And they want to cover amafaranga and keep ngo that, bagire amahoro, that money to have peace. bakarwana And they fight kugira ngo bagire agaciro, for them to have value. ariko agaciro nako kava mu mafaranga. But value doesn't come from money. Ukarwana You fight, ngo ngewe ndi umugabo, I'm a man, ngo ngewe mfite I amafaranga, have money. ngo baramvuze. They speak about me. Kubera iki? Why? Ufite insecurity You have insecurity mu mutima in wawe, your heart kubera ko because uri kumva muri wowe nta gaciro, you think you don't have any kandi umuntu value. wese yifuza kugira And agaciro, all of us need to have none value. ukarwanirira agaciro Then you fight ku for that bintu value bidashobora kuguha on agaciro, things that can't give Muri you wowe. value in you. bigazana desordre mu It buzima bwawe. even brings more Abantu confusion. benshi bararwaye Many people are sick kubera ko because imitima yabo iravunitse, their hearts are broken. kubera ko bari barashaka They want to kuzana gather, agaciro mu mitima they yabo, want to gather bakavunika value, and kubera ko nta musaruro. they're tired because there's Ibi no ntabwo bitanga harvest. umusaruro, This can give you a harvest. ugahora ufite stress, You have stress. ugahora utanyuzwe, You're not satisfied. kandi ukora cyane, And yet you work a lot umutima ukavunika. and your heart is broken. Kubera iki? Why? Wafashe umwanya w'Imana. You took the place of God. Only God Imana yonyine can give a value to your heart. niwe waha agaciro umutima wawe. The devil Satani wants you to be God. ashaka ko uba nk'Imana. The devil Satani wants you to be God. ashaka ko uba nk'Imana. And God said, Kandi Imana ikavuga ngo men become like us abantu babaye nkatwe in terms of knowing good and evil. mu buryo bwo kumenya ibyiza n'ibibi Bamaze gucumura. when they sinned. Impamvu uvuga ibi bintu ni ukubera iki? Here's the reason why I'm saying this. Turi kuvuga ngo gutunga We are speaking about umutima having a heart nk'uwari muri Yesu, like the one that was in Jesus. utararekura If you don't let go muri wowe in you ako kazi that job, ko kwihesha agaciro, the job of giving value to yourself, agaciro ko mu mutima value in the heart, ugaheshwa n'Imana, you receive it from ukiri muri God. ako kazi And if you still cyo struggle kumera nk'Imana, to become like ko God kwiha akamero muri wowe, or giving value to yourself, bizakugora. it will be difficult for you. Yesu araza Jesus is coming ngo yiyambura and he undressed, akamero ke, he let go of his nature, arakarekura, he let it go, aramanuka, and he came down aba nk'umuntu, and became like a man, aza kutwigisha came to teach us ukuntu babikora. how to do it. Aragenda arabatizwa, He came and got nta baptized cyaha yigeze akora. without any sin. Yohana amubonye, When John saw ngo him, woje gukora he iki said, hano? how come you are here? Aje kumwereka And he came to show him ukuntu abana b'abantu how human mugomba beings kwiyambura needs to let ibintu go, byo gushaka agaciro, guhesha agaciro umutima wawe needs to let go of bivuye mu giving maboko yawe.
glory to their lives. wiyambure agaciro, You let go of your wiyambure, value. You maze undress yourself of your glory. upfe, And you die. maze And then umwuka w'Imana the umanuke Spirit of God comes down aguhesha agaciro and gives muri you wo, value in you. maze ugende And then you walk wuzuye around, ubwiza, filled by the ubwiza glory, butari ubwawe, glory that is not ubwiza yours, bw'Imana, the glory of kuko nta God. bwiza bwite Because ugira, there's no glory in you. nta bwiza bwite ugira. There is no glory in you. Abantu turashaka ubwiza People want glory bivuye mu or maboko beauty yacu, from our own hands. ntabwo tubishobora. We can't achieve Iyo it. si imirimo yacu, These are not our kuko works. iyo ni imirimo yo kurema, Because these are works iyo of ni Imana creation. ibikora. Only God can do Imana it. yakoze iminsi itandatu, God spent 6 days. umunsi wa karindwi On iraruhuka, 7th day he kubera rested. ko imirimo yayo Because his yari works yuzuye igeze kuri perfection. Were perfected. Ariko twebweho But for us, ngo turakora iminsi, We work, turakora, we work, ariko imirimo yacu ntigera kuri perfection. but our actions don't get to perfection. Imana iduhamagarira isabato yayo, And God calls us in his Sabbath, si yacu. not our Sabbath. Kuruhuka kwayo In his si rest, ukwacu. not our rest. Abantu bose Everybody bagishakisha who still look valeur for value mu mirimo yabo, in their own actions, bafite wa mutima they have that heart wari muri Satani that was in the devil, wo kwiremera or agaciro. creating your own value. Utararekura uwo mutima, When you don't let go ntushobora of that gutunga heart, umutima wa you Yesu. can't have the heart of Yesu Jesus. yaje kutwigisha Jesus came to teach us kureka to let icyo go kintu that thing cyo kwiremera agaciro of k'umutima, creating your own value, ukiyambura. and you let it go. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. Uzabishyiraho, You'll put those leaves, Imana yajya guhamagara and when God calls, ukihisha, and you still go hide, kandi wabikoze. and yet you've dressed yourself, Imana irakubwira ngo and God says, mugire wa mutima wari muri Yesu, have the heart that was in Jesus nubwo yari Christ. afite ubwiza, Even if he had glory, yiyambika ubusa. he let it go. Ntabwo yabikoze ku bwe, He didn't do it for himself. yabikoraga ku He bwacu was doing it for us, ngo abitwereke. for him to show it to us. Yohana biramushobera, John couldn't understand. how do you do this? Ubigenza gute? Aramubwira ngo mureke, He said, let him. nje kubigisha, I've come to teach you. nje gusoza, I've come to accomplish ibyanditswe. what is written. nabaye nkamwe, I've become like you. nabaye nk'umuntu, I've become like a human mbere being kuko mugomba kubaho, to show you how you should live, mwiyambuye agaciro. letting go of your own Kuko mu glory. by'ukuri Because in reality, nta nako mufite. you don't even have glory. Hello? Nta nako mufite. You have no glory. Buriya Satani yashutse, niyo mpamvu avuga ngo yaramushutse Eva. That's why the devil lied to Eve. Nta nako mufite, You don't have any kuko glory. agaciro kawe Because your glory ni Imana. is God. Haleluya. Abantu bararwana bashaka agaciro muri bo. People are fighting for their own glory or You value. don't have any. Na niyo ufite. You don't have, I don't have. Nayo mfite, nawe nayo ufite. Reka mbereke akantu. Let me show you. One thing. Biragoye It's difficult kugira ngo wumve ibi bintu, to understand these things, nyamara and yet ukora imirimo. you do actions, you do activities. Ukaba umu architect ukubaka ikintu nk'iki. You build a house like Ni this gute one. wambwiye ko nta gaciro mfite? How can you tell me I have no value? Nkaba ndi CEO, I'm a CEO. ndavuga bikijyana, I speak and things nkakora happen. imirimo ifatika, I do things that have Apana magambo. that are visible. not ibintu words. bifatika, Things that are, abantu bagakoma amashyi. and people clap. Ni gute wambwiye ngo nta gaciro mfite? How can you tell me I don't have any value? Ibuka Nebukadinezari Remember Nebuchadnezzar. amaze kubaka Babiloni, After building Babylon, arahagarara he stood up avuga ngo Babiloni and niyubakiye. said, Babylon that I've built. Yarayubatse, For sure, he built it. yarayubatse. He built it. None se wowe waza ukavuga ngo ikintu nubatse utacyubatse? Would you speak of something he didn't build? He built it. Yarayubatse, He built Babylon. yarayubatse. He built it. Yumva yuko niwe, And he felt it ni is him. agaciro ke. It is my value. Imana iravuga ngo And God said, okay, okay. cyahano Here, iramumanura, here you go. And he took him, aragenda ararisha nk'inka. and he became like Imyaka a irindwi. cow for 7 years eating grass. Ukibaza how And you wonder, Gute, Imana how can God yiri muri wowe
If he's in you, cyangwa iri kuri wowe or if he's on you, igukoreramo imirimo, he can do things ikaguha through you. ubwenge, He can give you ikaguha wisdom, amaso, give you ikaguha uburyo bwo eyes, gukora ibintu. teach you how to do things. Ugomba kugira ubwenge You need to be bwo wise kumenya yuko to know muri wowe that in you nta gaciro there is ufite no value usibye gutwikirwa n'Imana. unless being covered by God. iyo utarabisobanukirwa When you don't understand it, ugerageza kwishakiramo agaciro You look ukavuga for ngo your value. this is me, ibi ni njyewe. biragoye kubyumva It's difficult to kuko understand binyura mu maso yawe, because it passes binyura mu bwenge bwawe, through your brain, binyura through mu your eyes, bitekerezo in your, byawe, in your kugira mind. ngo amfite Imana ibashaka kwerekana nawe ubwawe kubaho kwawe ni jyewe. And God wants to show you that even your life is ubundi me. kugira ngo ube umunyabwenge undi abe ikigoryi bigenda gute? And then what do you do to become intelligent or ubundi stupid? ujye wibaza ubundi bigenda gute? What do you do yourself to become intelligent? nkaba wa mbere mu ishuri abandi bakagerageza ibikanga. You are the first, number Biba one in byagenze class and others can't. What did you do? What is special about you? wakoze iki? What did you do? ukaba mwiza abantu bakakubona uri mwiza pe, You are handsome or beautiful and people see it. wakoze iki? What did you do for that to happen? kugira ngo uvuge ngo jyewe It's for you to say that I. Imana izakureba bavuga God say, icyo turiho turavuga ni iki? This is what we are saying. usobanukirwe Understand ngo nta gaciro bwite ugira, that there's no value by yourself. nakugira You have no value. ni Imana. It is God. umugabo witwa Yosefu A man called Joseph. niwe nshaka ko dusoma. I want us to read about that story. Itangiriro 41 15 kugeza 16 kugera 21. urebe uyu mugabo. Farawo abwira Yosefu ati narose none ntawe ushobora kuzisobanura. Numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi numvishe bakurote. ko bambwira ko ubasha kugira gute? Gusobanura inzozi. gusobanura inzozi. kandi yarabikoraga muri prison, yarabikoze And he did it. asobanurira abandi babiri. He did it in jail for 2 people. komeza. Yosefu asubiza Farawo ati sijye. sijye Imana niri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. umva uyu mugabo ukuntu atandukanye na Nebukadinezari. Listen to this, the difference between him and Nebuchadnezzar. uyu mugabo yarafite ububasha bwo gusobanura He inzozi, had the capacity to explain kandi dreams. ubu bubasha butuma usa nawe uri hejuru y'abandi bantu, And that was a gift that allowed him to be above kuko others. ureba ibyo abandi batareba. Because you see what other people don't see. ubundi ibi byakagombye gutuma uvuga ngo njyewe ntandukanye nawe, This thing should have led you to say, I'm different than them. kuko njyewe ibyo murota ngenda bimenya. Because what you dream, I understand the meaning. arabwira Farawo, And he told Pharaoh, kandi umva umuntu uri kumubaza and the one who's asking him si umukozi wo mu rugo, is not just any ni person. umwami It is the king, wo mu gihugu, the king of a country, aramukeneye. who needs him. Can you imagine? umwami wo mu gihugu The aramukeneye. king of the country is looking for him and needs him. araza And he came. avuga ngo bambwiye ngo wowe ubasha gusobanura ibintu. I'm told you Jesus. can explain dreams. arambwira ngo sijye, And he said, not me. dushyire ibintu clear, It needs to be very clear. menye umwanya wanjye I should know my place n'umwanya w'Imana. and the place of God. jye ubwanjye For myself, nambaye ubusa, I'm naked. ntacyo nshobora, I am not ntacyo able. nakubwira, And I can't nta tell n'icyo anything. nabona. And I can't even ariko see. Imana But God, ibasha He can kubwira Farawo to tell the ibyo Pharaoh yarose. what he dreamt. icya kabiri, The second thing, uyu mugabo yarazi this man knew, kubera yuko yaramenye ko agaciro ke n'Imana. because he knew his value came from God. yarazi ko Imana yishimira gutwikira abantu, He knew that God wants to yarazi cover ko people. ari bubivuge, And he knew that God will show him. yarazi ko Imana muri we He knew that God in him iri bubikore. will do it. aramubwira ngo Farawo, And he told dukomeze Pharaoh, it's not me. kuri 21 ngira ngo. Zimaze kuzirya ntiwamenya yuko ziziriye ziguma kuba umwaku nk'ubwa mbere. ahangaha wenda sinibaza yuko aho yasomye ariho, cyangwa se icyo nashatse kuvuga hano, What I meant here, atangira kumusobanura inzozi. he started explaining the dreams. Yosefu Joseph yarazi neza knew very well ko Imana
that God yishimira gutwikira abantu. enjoys covering Bivuga human iki? beings. What it means, Imana yishimira kuzana kamere yayo ikagutwikira, God enjoys bringing His nature ukabasha and kubona cover ibintu you, abantu batabona, and reveals to you ukabasha things gukora that people ibintu can abantu see, badakora, and do things people can ukabasha do, gutekereza uko abandi and badatekereza, think a different way, ukagira ubundi bwenge and budasanzwe. have a different wisdom. Imana irabyishimira God cyane enjoys that, kugutwikira, to cover you, ariko but irashaka yuko He wants imenye that you know, iyi ni jyewe, iyi si jyewe. this is for me, this is not from me. Icyubahiro ni icy'Imana, This glory belongs to agaciro God, ni Imana, the value belongs to njyewe God. nambaye ubusa, I am naked. njyewe nambaye ubusa, I'm naked. agaciro kanjye My value ni Imana. is God. Uyu mugoroba This evening, ndagusaba I'm asking you ugire that you may wa have mutima wari muri Yesu, the heart that was in Jesus Christ. n'uyu nguyu This is the heart wo kwiyambura. of let go. Iyo abantu baje bakabona icyubahiro kuri When wowe, people see the glory ukamenya on you, kwiyambura, you ukavuga ngo remove it and this say, is God, "Ibyo ni Imana, this is me. ubu ni njyewe." Can you do that? Wabikora This is God, ugaha Imana this ibye, is me. njyewe ndambaye ubusa. Yesu yari afite uwo mutima, Jesus had that heart. nubwo rwose yari afite ubumana muri we, Even if He was God, akabivanamo, He let it go akatwigisha, and taught us. akivanaho icyubahiro cyose, He removed the entire glory akaba nk'umuntu. and became like a man. Abantu bakamubuza ngo kubera iki ibi bintu, avuga ngo ni Imana. Yesu buri gihe bamubazaga ibibazo ngo mwizere Imana, And Jesus would say, believe in God. bakamubwira ngo ko wakoze ibi bitangaza, you've done ntiyavuze these ngo wonders. you know I'm Jesus. Ntabwo yavuze ngo murabizi Ntabwo Yesu. yabivugaga, He never said that. yaravuga ngo mwiringire Imana. He would say, trust God. Umuntu nagira gutya If you have faith, akizera Imana, if you have faith, bizaba. it will happen. He was giving back the glory to God. Yahaga Imana icyubahiro. He was giving back the glory to God. Yasubizaga Imana He was icyubahiro. not fighting with the glory of God. Ntabwo yarwaniraga icyubahiro He was cy'Imana. not fighting with it. Ntabwo He yabirwaniraga. was teaching us Yaratwigishaga to take our own place gufata umwanya wacu and to give God His own no guha place. Imana And umwanya God wayo. will be pleased to surround us Kandi Imana ikishimira and show His kutwambara, glory, kugaragaza icyubahiro cyayo. because we know Kubera ko tubizi, to take our own tuzi place. gufata umwanya wacu. Be careful. Witonde. Tutangire twiyambure the glory. Let's remove the glory. Take your place. Fata umwanya wawe. Give God His place. Kandi Imana uyihe umwanya Take wayo. your place. Fata umwana wawe. Give God His place. Imana uyihe umwana People wayo. will come. Abantu bazaza. You know this. Urabizi ibingibi. You have this. Ufite ibingibi. What will you respond? Uzasubiza iki? God will be watching. Imana irakureba. God will be watching. Imana irimo kukureba. Babitubwiye, Pastor Frankie yarabitubwiye. Pastor Frankie told us. Times are coming. Ibihe biraje. Hari undi mugabo umupasiteri wigeze kubitubwira, sinibuka izina rye, wo muri Ghana. There's another man of God There's another man of God from Ghana. yaraduhanuriye. He prophesied. Time are coming Ibihe biraje. where we'll be worshiping, people are kneeling down there, Tuzaba turamye abantu baririmba hariya. and you will say, I'm a great worshipper, Ukavuga ngo njyewe ndi umuramyi ukomeye. a great worship leader. Ndi umuyobozi w'ukuramya. Attention. Mwirinde. God will give us wisdom idasanzwe, Imana izaduha ubwenge, extraordinary wisdom. ariko Imana iradusaba What God expects from us. mutandukanye To separate wowe you yourself n'Imana. and God. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. Wa mutima wari muri Yesu That heart that was in Jesus, utarwanirira icyubahiro, that is not fighting for glory, utarwanirira icyubahiro, that is not fighting for its own glory, akiyambura ubusa, akiyambika ubusa, and accept to be naked akereka icyubahiro and cy'Imana. show the glory of Imana God. ikamukoreramo ibikomeye cyane, God does wonders through you, akabiharira Imana. but still you give Kandi God koko the glory. n'Imana yabikoraga, And it's God that's kuko doing it, ubumana bwe because He's God. yarabusize mu ijuru, He left it in heaven araza and came down abaho nk'umuntu, and lived like a human being. arabatizwa n'abantu, God baptized like agenda people, mu bantu, walked among akora people, ibitangaza, did miracles, ariko ibyo byose yabikora, but all the things He was doing akavuga ko ari Imana, and said it is God. akabwira abantu, And you tell people, nta kintu nkora there's nothing
nta kintu nkora ku bwanjye, There's nothing that I do by data myself. niwe ukora imirimo muri The jye. Father is the one doing Siko yabivuga. wonders in me. Yaraberekaga yuko it's not about me, He was showing that it was not about him, ariko uwo ni umutima yashaka kutwereka. but it was an example he was showing us. He didn't need to come on earth, Ntabwo yari akeneye kuza ku isi, ariko yashatse kutwereka umutima. but he wanted to show a heart. Ijambo riratubwira And the Bible says, tugire wa mutima wari muri let's Yesu, have a heart that was in Jesus, akiyambura ubwiza, who let go of the glory, kuko yari azi ko si ubwe, because he knew it is not his. ubwe yaraburetse He's left aba it, nk'umuntu. and he lived like a human being. Ubwiza bwose Imana imusize All the glory, beauty God will akabwiyambura, put on him, akereka abantu. it will remove. He will This remove is it and God. show. I Imana, don't do anything ntacyo nkora that of myself. njyewe ubwite. Whatever I do, Icyo cyose nkora I see it from the Father. nkibonera kivuye ku Mana. Whatever I do Icyo ari cyo cyose nkora is the Father doing the works in me. ni Imana data ibikorera muri njyewe. Yes, Ashim. Amen. If you are not there, Niba atariho uri, nimba utahagaze aho hantu, if you don't stand there, birakugoye, it will be difficult for you. birangoye. It will be difficult for me. Yes, Ashim. Praise be to Jesus. Yes, Ashim. Amen. Imirimo ikunyuramo The action that go through you, ntibivuga ko ari icyubahiro cyawe. don't say it's your glory. Dusome mu Bakorino wa kabiri 12 kuva kuri 6 kugeza ku murongo wa 10. Mbere kundi mugabo wahuye n'iki kibazo. 2 Corinthians 2 12, Corinthians, yes. 6 to 10. Kandi nashaka kwirata sinaba umupfu. Uwo ni Paul uvuga. That's Paul speaking. Kandi nashaka kwirata sinaba umupfu kuko navuga ukuri. Ahanga Paul aravuga ama revelation ye Imana yamuhaye. Paul aravuga ibitangaza Imana imukoresha. Paul is speaking of revelation or miracles God is doing through him. Aravuga ngo nshatse kwirata, If I want to boast, ikimenyimenyi nzi umuntu wagiye mu ijuru, nimba ari mu mubiri, nimba ari mu nzozi, simbizi. Paul yabonye ibintu bikomeye akanwa kadashobora kuvuga. Paul saw many great things that Paul he yabonye can't speak about. ibitangaza bikomeye. He saw great miracles. Paul yahishuriwe ibintu He bikomeye. had received No many mu buryo bwo mu revelations. mubiri yari umunyabwenge ukomeye. Even in the human being, Mu buryo bwa discipline n'amategeko yari umuntu ufite discipline ikomeye. he was very wise, very disciplined. Aravuga ngo kandi nashaka kwirata sinaba umupfu And if I want to boast, I kuko can't fail, navuga ukuri. because I'll be speaking the truth. Ariko But ndaroreye kugira ngo hatagira unekereza ibiruta ibyo andebana cyangwa ibyo anyumvana. I refrain so no one will think more of me than is warranted by what Mu I yandi do say. magambo, Or in other words, ibiri kumbaho what is happening to me siko gaciro kanjye. is not my value. Agaciro kanjye My value ni Imana. is God. Utaza kuma kandi gaciro kubera ubonye muzi ibintu bikomeye ukavuga ngo uyu muntu none ni Imana. Muribuka ari ahantu yageze batangira kuvuga ngo uyu ni Imana, ni Zeus yamanutse bari kumwe na Barnabas. Aravuga ngo oshi ntago ndi Imana. People came and thought that he was God. They said he's God, who came and said, no way, I'm not God. Aravuga ngo kubera imirimo Imana inkoreramo Because of the action ushobora kwibaza ko ndi that Imana. God does through me, you may think I'm God, Sindi Imana, but I'm not God. sindi Imana. I am not God. Ariko byaramugoye. Reka dusome. And it was difficult. Kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenze ibikwiriye nuko dusomere. kandi kugira ngo ne guterwa kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye nuko nahishuriwe ibikomeye cyane. Icyo cyatumye mpabwa igishakwe cyo mu mubiri, ari cyo ntumwa ya Satani yo kunkubita ibipfunsi, ngo ne kwishyira hejuru kurenza ibikwiriye. Komeza. Kuri icyo kintu ninginze umwami wacu gatatu ngo kimvemo. Ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinzeho. Nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa, nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga. Amen. Uyu mugabo
yagize revelation nyinshi This man received many revelations, akayikoreshwa n'imbaraga nyinshi and he was used mightily, bituma abantu bamubona ukundi. and people looked at him in a different Ariko way. ikindi Imana yabonye mu mutima we, But one thing God saw in his ibona heart, niveau ya revelation so the level of revelation, ari hejuru cyane, it was so high, umutima we utangiye kwibona. and his heart became a bit Imana boastful. irabibona, When God saw it, yavuga ngo uyu mugabo ndaza he kumutakaza. said, I'll lose this man. Imana imwohereza bavuga iki? Intumwa yande? Intumwa ya Satani. Sent an angel of the devil, Arasenga Imana inshuro zingahe? and he prayed God 3 times Ngo Imana igire gute? so that God may push it away. Imukureho. Hanyuma kugira ngo asobanure icyo iyo ntumwa yamukoreraga, And to understand what aravuga he gutya: said, ahantu hose njya barankubita, Wherever- ahantu hose njya barangira gutya, wherever najya I go, kubwiriza I'm ibintu being bigashyuha beaten, bakankubita, they beat me bakanera up, amabuye, they throw namara stones. kuvuga ibintu bikomeye When I, bantera amabuye, when I speak great things, they stone me. namara kwigisha bakankubita inkoni, And then they beat me up. najya kubwiriza nkarohama mu nyanja. When I go to preach, I'm stuck in the sea. Struggle zidashira. Ibibazo without Why? end. Query. Imana yarabonye umutima we, God saw his heart. avuga ngo uyu This man, iyi revelation afite, this revelation ibi he bintu ndi has, kumukoreramo, things that I'm doing in him, natareba neza if he doesn't be azabyitirira. careful, he can Nawe think of himself. arabisobanukirwa, Then he understood it. nawe arabisobanukirwa. And he understood it. Amaze kubisobanukirwa, When he understood it, asanga ko Imana iri kudiringa n'umutima we, and he kugira ngo amenye realized gutandukanya God is dealing with his heart, hagati for him to be able to differentiate y'icyubahiro cy'Imana the glory of God nawe and himself. n'ubwiza bw'Imana. The beauty of God, Amaze kubyumva, when he understood it, aravuga ngo he said, nzishimira intege nkeya zanjye, I will rejoice in my weaknesses. nzishimira ubusa bwanjye, I'll rejoice in my nakedness. nzishimira ubusa bwanjye. I'll rejoice in my emptiness. Uzi kuba wagaragaye nk'Imana, wakoze ibitangaza abarwayi bagakira, bwacye bakagusanga ari mu marembo bagukubise amaswa yabyimbye, ibintu byo mbese confusion. Ngo uriya muntu twari tuzi ko ari Imana, nawe nibyo bye. You've done great things, and the next day they see you are swollen, they've beaten you up, and people say, but this man is confused. Torero ry'Imana, Church of God, tugire wa mutima let's have the heart wari muri Yesu, that was in Jesus Christ. wo kumenya yuko To know wowe ku bwawe that by yourself, nta bwiza bwite ugira, there's no beauty in yourself. nta cyubahiro bwite There's no ugira, glory by yourself. wambaye ubusa. You are naked. Imana God nibasha kugutwikira, can cover you, ikagutwikira, and he covers you, ukagira ubwiza, and you have a beauty. noneho And then Imana ntizagukubite, God may not hit you. Imana ntizankubite. May God never hit Tugire me. wa mutima wari muri Let's Yesu, all have wo that kumenya heart kwiyambura icyubahiro, to let go of that glory, kugira ngo Imana ikore, so that God kuko may icyo gihe move. Imana irakora. Because then Nk'uko God yabivuze moves, as he says. ngo igihe waciye bugufi, When you are humble ukamenya guha Imana icyubahiro and you know cyayo, how to give God his ukabaho own nk'umuntu, glory and live like a ukareka human ibeho being, nk'Imana, and you allow him to icyo be God, gihe at that ibasha time gukora rwose, he can do great things, kandi ikaguhorera muri wowe, and he'll do with you nk'uko yakoranye na Yosefu. what he did with Joseph. Ntuzatume Imana igukubita. Don't let God hit you. Yesu yatweretse uburyo bwo kubikora. Jesus showed us how to behave. Iyambure ubwiza, Remove the glory, iyambure icyubahiro, undress of that ukirekere glory, Imana. give it to God. Nikora imirimo, He is the one doing niyo great ikora things. imirimo, He is the one doing maze those Imana things. izakwereka And God will show you icyo ugomba gukora. what you need to do. Ikintu cya mbere The first thing umenye, you need to know, nta bwiza bwite ugira. there is no inner glory in yourself. Ntugerageze kuburema, Don't try to build it. ntugerageze kwitirira ibintu Don't ubwiza bwawe. try to let Ubwawe. people call about you. Wambaye ubusa, You are naked. ubwawe You by yourself. ubimenye, You need to know wambaye ubusa. you are just naked. Nurangiza And then when you finish, umenye yuko you should know Imana that God yishimira kugutwikira enjoys to dress you, kugira ngo igukoreremo. for him to move in you. Nimara gukora, When he moves in you, yambura icyo cyubahiro, just remove that glory werekane Imana, and show God werekane wowe, and show yourself. Imana izakwishimira. And God will enjoy. Tugire umutima Let's have the heart wari wo muri that Kristo, was in Jesus tumenye Christ. kwiyambura And let's icyubahiro. know how to remove the glory. Imana ibaho umugisha. May God bless you. Reka tuhaguruke dusenge. Let's stand up and pray. Cyubahiro ni cyawe Mana, wowe utuye ahirengeye,
hagati y'ibizima bihora biguhimbaza. Cyubahiro ni cyawe Mana, we utuye ahirengeye, hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Cyubahiro, cyubahiro ni cyawe Mana, we utuye ahirengeye, hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Cyubahiro, turirimba iyi ndirimbo, subiza icyubahiro Imana, iyambure icyubahiro, iyambure icyubahiro y'imirimo Imana yakoze muri wowe, y'ubwenge bwawe, y'ubushobozi bwawe, amafaranga yawe, ibyo washoboye byose, igakwiyambura, igakwiyambura. Saba Imana imbabazi aho hose watwaye icyubahiro, ubwira Imana, Mana umbabarire, naribeshe, 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 natwaye icyubahiro kitari cyane, ndi umuntu wambaye ubusa, ni wowe untwikiriye. Bwira Imana, bwira Imana, ihana imbere y'Imana, ubwira Imana, Mana subirana ibyaha, subirana ibyaha. Natsinye kugaragaza uwakoze imirimo, natsinye kugaragaza uwakoze umurimo. Bwira Imana, bwira Imana, wihana imbere y'Imana. La gloire lui appartient. Ndashaka kugira ngo utangire usenga Imana, ubwire ngo Mana ushoboze sinongere gufata icyubahiro. Tangira usaba Imana igushoboze kwisubiza icyubahiro mu bintu byose, kuko nabyo niyo izagushoboza. Tangira usabira umutima wawe, ubwire ngo Mana shoboza, shoboza buri gihe kugusubiza icyubahiro cyawe. Ask God to enable you to give him buri the gihe glory. uzashoboze gusubiza icyubahiro. Allow me to always give you ubwira your Imana, glory. Mana shoboza gusobanukirwa ko nta gaciro bwite ngira. Lord, allow me to understand that I have no shoboza value. kubyemera. Allow me to accept. shoboza kubyemera. Allow me to realize. shoboza kubyemera. Allow me to welcome. shoboza To kubisobanukirwa. allow me to understand it. shoboza kugusubiza icyubahiro. Teach me to give you sengera glory. umutima wawe. Pray in your heart. Imana irabikora. God will do it. umutima wawe urafunika. Your heart is umutima wawe tired. urafunika. Your heart is tired. ushaka icyubahiro. You are looking for your ushaka own glory. kukirinda. You are only ntabwo looking for your own wakirinda. glory. You can't keep si that cyawe. glory. It's not yours. kirekure. Let it go. umubiri wawe uraza kurwara. Your body will be sick. ubugingo bwawe buraza kurwara. Your soul will be sick. subizayo. Give it back. subizayo. Give it back. subizayo. Give it back. gira Imana igushoboze. Ask God to gira enable Imana you. igushoboze. It's God who bene enables data you. ibintu ntabwo bikorwa n'amaboko yacu. You cannot do it by your own hands. ntabwo bikorwa n'amaboko yacu. It cannot be done by your own reka Imana hands. idushoboze. Allow God to reka enable you. Imana idushiremo wa mutima wari muri Yesu. Let God change your heart tubashe and give you the heart that kwiyambura is icyubahiro. Jesus, so that you may let go of tubashe any glory. kwiyambura imirimo yayo. You may let go of any tukamenya action ko twambaye ubusa. and accept icyubahiro ni our icyayo. nakedness, and the glory is Mwami God. ushoboze. Mwami ushoboze.
mwamushoboze 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 ubwoko bwawe Mana udushoboze ibi bintu mwami si amagambo gusa udushoboze naho ubundi twabivuga gusa ariko bikatunanira Mana udushoboze twiyambura icyubahiro tumenye ko nta gaciro bwite twambaye ubusa twambaye ubusa twambaye ubusa nta gaciro bwite tugira Mana udushoboze